Главный. Assalamu alaikum ayıplatayım. Çiğilip durgandı bizim ne dep düşünөбүз. Salmasın ayıplatayım. Esas bu. Sokarız. Durmaya komşunu tapmaya götürsün. Assalamualaikum. Men adım Ramazan, Ereje Plus programmасы TMC telekanalından. Dokumentleringizde tekşeringиче men sizden знактарды сурайм макул десеңиз. Макул? Ана келиңиз, болобу? Tamam. Qancha yillik stajingiz bor haydovchi bo'yicha? 8. O'qib oldingizmi? Evet, bu. Rayonlara ben bitiş. Ha? Запишем. Şey, başladık. Texnikalık bilgiler mümkün emas. Algan запишем. Ehtiyat boğular, düzpürzeyine malçı paşım. Aldıda canavarlar var dedi. Tünel. Ne deyip bulmuş? Düzpürzeyine tünel. İskelet odada. Kirpiç. Traktör. Düzpürzeyine traktör girgenge buluyor. Evet, запишем dedi. Düzpürzeyine pişak oluyor. Düzpürzeyine pişak. Velosiped. Vela дорога var dedi. Velosiped çekmedi. Tak gündür. Yeme tak gündürü tuhtavanga bolgun. Aydın tak gündöründe, Cuma'nın tak gündöründe mümkün emas dedi. Buga çeyин bizdin programmаны көргөнсүзбү? Көргөн. Evet, bu. Бүтүшү. Жакшылап байкаңыз. Некен? Эме. Эсимде турат азыр. Запрещённо. Эмне запрещен бул жерде? Вообще тек токтогонго мүмкүн эмес, стоянка мүмкүн эмес. Assalamu alaikum. Мен атым Рамазан, Эреже Плюс программасынан TMC телеканалынан. Документтериңизди текшергенге мен сизден жол белгилерди сурайм, макулсузбу? Кана келиңиз. Бул кандай жол берсиз? Бираз четирээк сиңип алыңыз. Signal baskаны болбойт деген. О, азамат. Так. Круговой. Не экен бул? Белге. Кандай знак бул? Үч бурчтук кызыл менен белгиленген белгилер булар. Круговой главный деген, да? Шашпай айтыңыз. Мунулар эмне дейт? Алдыда эмне бар дейт? Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 3 жыл. 3 жыл. Окуп алдыңыз беле? Ооба. Кайсы жерде окудуңуз? Ош шаарынын ичинде окудуңуз. Жакшы, келиңиз. Эмне экен бул? Эң оңойунан, Мына главный деген, мыначы өзү. İçinde. Круговойдун ичи, азыр бизде круговойдун ичи главный болуп калды. А бул белги кандай знак бул? Негизи 3 бурчтук. 3 бурчтук кызыл менен белгиленген. Булар кандай белгилер? Эскертүүчү, эскертип атат. Алдыда эмне бар дейт? Круговой движение бар дейт. Жол бер деген, дейми? Уступи деген. Bu temir жол. Шашпай айтыңыз. Карап өт деген, да? Бул не негизи мына? Кызыл, сары, жашыл. Светофор. Светофор эмне экен бул? Айта бериңиз. Не деп атат бул белги? Кандай белги дедиңиз? Знак, кандай знак? Эскертүүчү знак, Азыр айтты го. Эскертүүчү. Эскертип атат. Алдыда светофор темир жол бар деп. Assalamu alaikum. Немеге чарпаш. Мен атым Рамазан, Эреже Плюс программасынан TMC телеканалынан. Сиздин документтериңиз текшерингенче мен сизге жол белгилерин көрсөтөйм, макулсузбу? Кана келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Указательный знак. Не знак дейсиз? Указательный жол. Немеде? Итят болгула. Негизинен кандай белги бул? Ылдыйды карап турат, Эмне деген белги? Канча жылдык стажыңыз бар? Айдоочулук боюнча. Көп болду. Көп болду. Кайсы жерде окудуңуз? Мен мында окуганмын. Мына өзүбүз жакта нормально ылдыйда окуганмын. Анан Горгайдан алганмын окуганмын. Буга чейин биздин программаны көрчү белеңиз? Жок. Көргөн эмессизби? Мындан ары буюрса көрө турган болот экенсиз. Бул деген мен сизге жардам берип коеюн биринчисинде. Уступи дорога деген. Жол бер деген белги. Кана келиңиз. Бул Bu ошо
207 metreden aşık neme mümkün emas. Mümkün emas. Запрещено дейді. Bu o'sha uzunluğu 10 metr уже запрещен да. 10 metreden emnesi? Uzunu da o'sha. Bu nima umuman o'sha nima şlagbaum yolda nima temir yol var degan. Temir yol var ha. Bir tarafta temir yol var degan. Bu o'sha ihtiyat bo'lgan yolda nimalar bor o'sha. Jabayı. Nimalar bor? Hayvonlar var degan. dedi. Bu ikkita temir yol o'tgan degan. İki tarafta yol kıymalı. Evet, temir yol kıymalı deydi. Bu nima yolda nima bo'ladi? Ihtiyat bo'lgular, remont bo'ldi. Eskerto'da. Eskerto'da. Bu nima şlagbaumli yol. Şaşmayınız. Şlag nima? O'sha yol nimada? Tegizmasda ihtiyat bo'lgular Tegizmas yol. Tegizmas yol. Assalomu alaykum, ayıplıqlar. Qandaysınız dostlar? Resultarınız yaxşı mı? İşleriniz dürüst mü? Dakika tekşereceğindir. Sularca oturup koyun. Teyasını oturdular. Assalamu alaikum. Patentler Men var mı? Ramazan Erece Plus programmasına gelin. Sizin dokumentlerinizde tekşergen geçemesinden yol belgileri surat durayım. Makulsuz mu? Bana gelin sahibi. Biraz verici olmuş. Bulganda yol belgisi. Ulan. Главный дорога. Kaç yıllık stajınız var? Haydi okudunuz. 5 yıl. 5 yıl. Kaç yerde okudunuz? Özgünler. Özgöndür, şarjın içinde okudunuz. Avtoşkolanı bilesiniz mi? Avtoşkola az resimler baba. Esinizde mi var? Tak, bu acı okudunuz. Kettik ben. Ulanlı daroga. Gel. Ya. Bitmedi de. Bu açayım biz programını görgönsüz mü? Yok. Görgönmez size. Gelirsin. Bulganda yol belgesi. Kızıl tegerekmeyen belgilengenler bular qanday yol belgiler? Запрещено. Запрещено. Бұл жерде техникалық қимылға мүмкін емес дейді. Ha doğru запрещено. Azon запрещено. Неге бұл жерде? Bu жерде Бұл негізі қандай знак бұл? ogohlantirish hayvonlar bor degan. Авайлағылады ода да, алдыда жануарлар бар дейді. Документтеріңіз тексергенге чейін знактар сұрайын, мақұл десеңіз. Келіңіз, бұл қандай жол белгісі? Запрещаешь? Емнеге запрещен? Сигнал чалыш. Без больница. А? Это круговое движение. Неге? Впереди. Предупреждаешь. Азамат. Светофор. Предупреждаешь. Алдыда светофор қимылы бар. Это запрещен. Емне запрещен? 8 тонн. О. 8 тонн. Это запрещен. Атайын сарымен белгілеп қойған, да? Тен. Емнекен ошонда? Запрещаешь? Емнеге запрещен? Тен. Жоқ, тен емес. Габарит болуш керек. Қауіпті жүгі менен, Қауіпті жүгі менен емнекен? Запрещен. Запрещено екен. Дети. Не дейді? Қандай белгі? Это предупреждаешь. Ошонсы толық айтып. Алдыда балдар бар, авайлағылар. Самолет предупреждение жақын ұшуы мүмкін. Жерге жақын ұшады дейді, басып ұшқан самолет. Предупреждение это шағыл ұшуы мүмкін. Таш қолашы үшін авайлағылар дейді. Пешеход запрещен. 70 метр аралық сақтауға алады. Предупреждение қосылушы. Предупреждение екінші дороганы қосылушы. Сигнал запрещен. О, Азамат, бол, бұлдан сұр ойламайым. Азамат, сақ жол, жақшы бар білетіңіз. Sizge жардам. Знактар жол ережесini жақсы білгеніңіз үшін сізге ескерту беріледі. Bundan bu жағы нарушение қылбай, жол ережесini сақтап Biz taksatlaydık aşağı. жүре беріңіз. Қауіпсіздікті сақтап жүріңіз, а? Мақұл. Көргенді айта бермейсіз бақа. 8 tonnaga chayin kirsa bo'ladi degan. 8 tonnadan oshig'i запрещено. Bunu atayın sarымен belgilep koygan, ha? No belgi, qanday belgi? Kızıl tegerekmeyen belgilengenler. Mümkün mü, mümkün emes mi? Shuni bilib aytganman. Unutib qoldim. Қауіпті жүгіменен тыйым салынады екен, қауіпті жүгіменен жүргенге мүмкін емес дейді. Естеп қалдыңыз ба? Ой, естеп тұрың. Қайрадан сұрайым сізді.
Taş ballar var degan. Aldığında ballar var havayla. Ehtiyat. Aeroport var degan. Kaçmayın. Samolyot, konut. Ne o? Samolyot uçat, pas uçat, ehtiyat bol degan. Al samolyot uçat, pas uçat, ehtiyat bol degen başka da. Boshqa ular. Sizga hozir ko'rsatay. Buna. Pul deyapti. Ha, Bu ne ekan? Daraq skvoznoy degan bu. Samolyot degan. Bu ne ekan? Shamol degan bu. Kaptaldan soqqan shamol deydi. Bugacha bizning programmani ko'rchilarimiz. Yaxshi, keling. Bu Pritsev bilan bo'lmaydi degan. bu buna. O'rganda aytib bersangiz to'g'ri. Mototsikl bo'lmaydi degan. Azamat, TV salınatda. Ne demek? Yo'l Volnakan, yo'l. Skopasniy, Stolskiy. Ne degan belgi bu? Belgi Stolskiy, Qayg'oq degan. Eskertuvchi belgi, eskertuvchi. Yo'l, qayg'oq, avaylag'ladi. Bu Toshlar bor degan. taş ne ekan? Ha, taş chachirayt, avaylag'ladi. Erkovoy mashina bo'lmaydi degan. Bu yo'lni bo'yina qo'yib degan. Ne ekan? Stoyanka Запрещён. to'xtog'i mumkin emas deydi. 4 ko'cha bor degan. Ha, eskertuvchi u. Eskertuvchi o'zim bilan aytib o'taman bu. Bor. Главный. Tashbayt. Главный yo'l degan. Главный yo'l degan bu. Anda buni ne degani? Qanday belgi? Narxi bilan alashtirib. Narxisi Bu ne ekan? shu главный. Ha, bu главный дорога. Bu Уступи дорога. Hem Yo'l ber degan. Главный o'shaga ber degan. Yo'l ber degan. Azamат. Kecha kuni bizning ko'rarmanlar aytadi, bu qanday jurnalist, o'zi so'rab berib, o'zi javob beraveradi ekan deydi da. Ko'rdingizmi? Men sizga yordam beraman deb bardig'ini o'zim aytib qo'ydim. Men biroz eskingizdan chiqaribsiz. Qo'ldan kelsa eskiga solib, qayra boshdan olib qo'ying. Bu aq yo'l. Bu главный дорога. Bu bunu bilmem. Ko'rinib o'yla turadi. Eng omadini bilmaydi. Ular operatorimiz atar Пешеход mu? Главный bilmeydi. Shun toshla peshobod degan prikol bor, bilasizmi? Bunu Nega? içine bilmeydi. Do'znakni bildingizmi? O главный дорога, да? Ammochi Bu şu главный дорога endi chiyilib turganda biz ne deb tushunamiz? peshexod deb tushunamiz da. Atınız kim baga? Bekmurat. Chiyilib turgan barlig'i peshobod. Joy bardığı emas, endi aytayapman. Yo'q, bu Sizlarga toshlar peshobod bo'lib. bu degan aga. Bu degan главный дорога bitdi degan. Ha, Chiyqotda главный дорога bitdi. Sen bundan nari главный дорогада chiqding degan ekan da, bo'ldi. Ketib baratgan jering Главный yo'q. дорогадан chiqding. Emi avayla главный дорога sen oldingdagi yo'l deganda bo'ldi, tushundim. tushundiratgan. Oo. Eslab qoldingizmi? Bu peshobod. Esdan chiqmay turgan bu. Peshobod emas, bro. Endi rekket chiqasizda. Ana kelamiz. Bu Zapışın. ne zapışamiz? Aydaş mümkün emas. Teknikalik qiymalar mümkün emas. Bu avgon qilish mumkin emas. Bundan boshqa yo'lda ehtiyot bo'linglar, bundan nima, mol sal o'ta turgan Maljanlıklar var, havaylar var. Bu tunnel, ehtiyot bo'linglar, tunnel. Negizi eskertuvda, Eskirto'da oldida tunnel var. tunnel bor deb. Bu zapışın. Ne zapışamiz dedi? Yurish mumkin emas, Kirpicha mashina bilan. kirgan kun. Bu traktor yurishi mumkin emas, zapışın. Bir salınat dedi. Peshexod o'tish mumkin emas. Zapışın. Peshexodga zapışın bu qoldi. İşte peshexod bor deb o'tadi-da. Ehtiyot bo'linglar, oldida peshexod. Oldida peshexod ketadi. Peshobod zapışın. Bu yerda o'sha nima ko'rsatib o'tadi, velosiped o'tib turgan yer bor, ehtiyot bo'linglar. Avaylan. Jo negizi eskertuvda. Ova. Kelib. Shunga javob bering bo'ldi, to'xtatamiz. Bu nima уже Запрещёнda? Ne zapışın? Главный дорога nima? Запрещён bo'ldi-ku. Ben sizden so'radim o'sha. Endi ikkalasidan javob bera olmayapti. Ova, ushqa bo'ldi. To'rala, ancha-munchasidan javob bera olmay qolgan haydovchilar ko'p. Biroq ushqa javob beringiz sirasi to'xtatamiz. Shu yerda. Главный дорога Запрещён bo'ldi, acha qanday? Ben de o'shani sizdan so'rayin deb turamda. Bilmedim, bu ham bilmedim. Bu degan jumaning taqvimlarida, oyning taqvimlarida bu yoqqa mümkün emas. Yurish mumkin emas. Aydınca Cuma'nın to'xtog'iga Aga atınız kimlar? Bekmurat. Bekmurat aga biraz esingizden çıkarıp
Hayradan eski salıp okup koyun. Karış. Akjol. Bu ama ogohlantirish tunnel. Ha? Tunnel bor degan. Bu Zaprishon. Ketkicha. Tak. Gruzovilarga, traktorlarga mumkin emas degan. Ayta peshahod. Qanday belgi bu? Peshahod Zaprishon. Yo'q, shashpay aytamiz. Ne deydi? Zaprishon emas, shashpay aytsangiz. Üç burçluk belgiler bular qanday belgiler? Eskekti üçü belgi. Emnen eskekti onu? Peshahod. Aldıda emne eken? Peshahod var Peshahod. deydi. Göz жүргүнчүлөр ötөt. Balдар var deydi, avaylagıla deydi. Deriz, bu. Bu velosiped. Velosiped ogohlantirish deyiladi. Velosipedlar bor. Şuna cevap veriniz, boldu şu cevap. Bu to'g'riga Zaprishon. Qanday? To'g'ri baratgan yo'lga Zaprishonmi, qanday? Menimcha telekrostikdan to'g'riga o'tish Zaprishon. Bu aydın tak günlerinde, cumanın tak günlerinde mümkün emas degan belgidir. Ba'zi kunlarda. Bazı emas. Ha. Tak günlerinde. Tak jana juk günlerinde. O. Juk degen misal 2-nji, 4-nji, 6-nji. Tak degeni janagı 1-nji, 3-nji, 5-nji günlerinde mümkün emas degen söz ekan. İstep kaldınız mı? Da, eslab. Точно istep kaldınız mı? Az bir tekşerip oldu, istep kaldım. Peshahod bor deyiladi. Aldıda ekan Znak. peshahod bor degan. Ogohlantirish. Тоже предупреждающий, боковой ветер. Это прицеп, запрещен. Мотоцикл запрещен. Qancha yıllık stajınız var haydovchilik boyunca? 35 yıl kaldı. 35 yıl kaldı. Buga çeyin bizim programmani görgensizmi? Көріп тұрам. Az zamansı geliniz. Bu Тоже предупреждающий. Скользкая дорога. О. Это қандай нысан болады? Шебе төкілген, таш баш шатыры. Тоже Ташырышы предупреждающий. мүмкін, да? Предупреждающий, да. Тоже легко запрещен. Это стоянка запрещена. Это пересечение дороги. Eski dönem. Это впереди конец главной дороги. Kıskala aytmanız emne eken? Предупреждающий тоже. Уступи дорога. Уступи дорогу. Это габарит тоже в это. Конденсан болады. 2-7'den aşkalma emne eken? Mümkün emas deydi. Mümkün емес. Это железная дорога. Qancha qiymi? Qancha taraptı? Это точно. Bir taraptı temir yol deydi. Орманларга қойда тоже предупреждающий. Животные. Havaylagılar deydi. Тоже железная дорога, двусторонняя. İki tarafta. Ha, azamaz. Bilet egesi Xudoy ursa, Aqjol. İşleriga egri bo'lsin. Ojo sizga tilaymiz. Ulgu bo'lib yuraveringizlar yoshlarga. Tinch bo'linglar.